أنا نرن أفهم دكشين ما أكردن كهم كرسنا وسيها واكيد كي هاي يعني ككردا كفيلم دكشينه برا بإنجليزية وكشينه برا تركي وكشينه إشته برا فارسي وكشينه نا فرق نوكا أو كردا كفيلم دكشينه كرسنا وسيها واقعس باسي مارينه او اشتر بيجم يك نبرن بيه لي يكي كونه بيه ها اري كونه بيه لي كاتشي مير تفحيراني بيبونا اري روجي كي ميري يتي كشتر كروباترا جيفت غرام مالاخو او باشي دليوي وميري وي دليوي ولشكري ميري وي تكفهف دوورکەتنا ژوەلێت ژیانە دیاسپۆرایê pirsgirêkên takekesî li metropolên biyanî û entegrasyona mirovan her dem di sînema, edebiyat û muzîkê de bûne temayên sereke. Ji ber ku beşek ji civaka Kurdan jî piştî serhildan û şerên li her parçeyên Kurdistanê ji welatê xwe dûrketine, di gelek berhemên hunerîyên Kurdan de mirov rastî karakterên wisa tê. Lewma jî hesane ku mirov di resim, hunerên hevçerx, video art, edebiyat û sînemaya Kurdî de şopên jiyana diasporayê bibîne. Vê carê mêvanê me derhunerekî ji maletî ye. Derhunerê Ciwan Bedîr Afşîn, jiyana Kurdên Stenbolê di sînemaya xwe de wek temaya sereke hilbijartiye. Li ser çîrokên wa insanan, karkeriya li Stenbolê û sînemaya Kurdî ya nifşên nû me hevpevînek bîra kir. Bedîr Afşîn sala 1987 li Malatiyê hatiye dinyayê. Xwedina xwe ya seretayî li bajarên Malatî û Semsûrê temam kiriye û paşê jî berê xwe daye Stenbolê. Li mekteba Plato di bêşa radyo û televîzyonê de perwerdeya xwe ya sînemayê qedandiye û paşê jî hem wek derhuner hem wek senarîst dest bi sînemageriyê kiriye. Wek gelek derhunerên nifşên nû wî jî di sînemayê de helwesteke realîst daye ber xwe û fîlmên xwe bi du zimanan çêkiriye. Mekan û atmosfera fîlmên wî zêdetir ji bajarên mezinên Tirkiyeyê lê çîrokên ku Bedîr Afşîn dixwaze ji me re bêje çîrokên Kurdên proleter in. Sala 2010 yekem kurtefîlma xwe bi navê Zarokên Din çêkiriye. Ev kurtefîlm li ser zehmetiya jiyana zarokên Kurdan e. Mîna hemû ketkar û karkerên Kurd, zarok jî dema ku ji bo xebatê diçin Stenbolê rastî zehmetiyên mezin tên û ev rewşawana xembar ji bo sînematografiyeke humanîst û xweser derfeteke baş didê derhunere. Bavê me Yılmaz Güney pir hez kiriye tim filme Yılmaz Güney sêrkirine me hiç nadî miriye war me jî hez kir ku ew jî sînema film hez dike ka diçûm maktebê hînkay çûkim me kamera xwe çûk girt tiştini kişandin hîngune ka girbîm ka çûm üniversite me got ka sar film bixwînim me xwend hîngune me film kişandin me dest pê kir ama tim yani min doka filmini Kurdî bikişînim bi zimanê xwe Kurd e şuna Kurdon ka mesele ma bikişînim me tim got war dest pê kir ama hiç yani me filmek sêrkir işte vesaire me hokir war navî me xwe sînema me film hez kir muaze vî şûkim me dest pê kir.
سالک پشتی وی بدیرافشین و جاریجی لسر کارکرین کرد استانبول فیلم آخویا دویم بناوی قهوه‌ای و رش چکریه. فیلم لگل سرپهاتی کارکرین کنفکسیونی جیروکا روشک ماینده دبیجه. جبرگو اف خزانی و نچاریال کردین متروپولان ده سرپهاتین همو کارکترین کرده وک چرخکی هرد زیوره و خود دوبارت که. ده سناریویا وی فیلمی ده تماین سرکه بدبینی، بهیویتی و انتگربونا کردانه. سال 2012 اف فیلم ده هشتمین فستیوالا کرد فیلم آق پنکه ده دبی فینالیست و ناوی در هنری کرد بدیر آفشین بسایا وی کرد فیلمی لجهانا سینمایا ترکیه بلافت بین. جار که daha yeşil xaltı buxazı. Geçki ber xastaxane şole gram bir neka. Ecrinde. çünkü ma sıfkam hotel İstanbul'e am avvadarno şoğlim. Küçük pazarı şoğlim. Eminönü şoğlim. Ma gü hamalığı dikir. Ma işini var dikirin. Yani mesele durhel mümkün ve çoğu. Biz ya onu kışındın. İnsan mümkün. Bavemi, opem, bir hakini şoğlim. Acı varkini şoğlim. Kaçım maktaveci me sıfte av filmi ki var kışın. Av kahverengi var darkat. Biz hiç nizuni ki var bu. Yani metişte kışın, nizuni ki ki çıtıl darkat ya. Poşek mişun Viro İstanbul Akbank Film Festival Türkiye no Fawanga. Meylik şundan mırgu filmi tama girte ya. Ve çoğu مسفته گود دراوه yani naviye poşek mgasto bist işte sar televizyona bist agrim ruke az film bikşinem gona film bikşim darke bigren telefonu bakın bir film ma film tagirte ya tiş mırtış ki giriyor yani. Mesut, sebep maleva gerek tu rivede tamam? Servis أول ما دبت درنگ نمینی. هذا رماله. نه آخه نجی آسفالت سیام کرد فیلم و یاب کردیه. ویجاری کاراکتر فیلمی کچک که خمایه و اوجیل کنفکسیونی کت خبته. بدیر آفشین به وی کرد فیلم آخه دنا برا کاراکترین بری و مکانی فیلمی خوین عول ده هفتری به کی بکتینه. بو نمونه کارگاه وی فیلمی وک مکان دکرت فیلماویا یکم قهوه‌ای و رشتجی هاتیب کارانی. ناخ نجی اسفالتا مخصوص کات ده تشکی فیکشن بکشینم. اوه کاتمره. کام سفته هاتن İstanbul ام درک ترکی پردن واروش ام سمتی کی واروین. ورون نه باجور نجی مملکت گنده ماوی. آره درکده موی. Yani ne okuytum, ne gündü, ne asfaltı tam bojoru. Misavi film çekir. Listikvane Kürt per gırdı delizin. Tagu hani per film şan okunu novdu bu, şan okunu belizin. Fırsatı var tanne. Ki mare per şoğulya per gırdı delizin. ما هاوك منو دي هاوك دي تجيك كليزن أبردم أو هاوك زورة أما واكي ديجي برخوشو مثلا ليلى بات كي شغلين نا آخر جاس فالتام ورد شغلين رندو خوش لیست هاوك غير لیست ما دستی ما كتشقاسات ما هاوك تشكر أجي هدو ما تازه هم نو كم هاتن فرا هم نو تركو دوين Türkiye mi hiç ne zonuyum, daha ses soluyum ki mi Türkiye hükür, maji hükür ama poşe ma jore meneri ki poşxoneri ki mi kurmanci bir kere mi Türkiye mi rmoya. Kurmanci zannet? Bale. Ez çimendir? Şerbaş. Taraji şembaş. اف فیلماوی جوان کرده فیلمین پیشی جداتره جبر کو کاراکتری جن لستانبولی تفی گلک زوری و زحمتین کار و خباتی نچاره کو خول همبر تاجیز و دسترجین جی پارێزێ.
Divê kurtê filmê de dayîkeke Kurd ji keça xwereçîroka Evîna Kleopatra dibêje. Evîna Kleopatra di dawiyê de dibe hemayekî xerîb û lêgerina Evîna keçikê jî bi awayekî serkeftî li ber çavê temaşevanan zelal û eşkere dike. Kay çöküm kay gündüm udak küye havi şav mer hotin yeki masal dast pedikir maj da gusar per xoşun av mo ajitim film kem kışun adikme aj per hazdikim و per hazdikim xoşun yani taze am ki şav doam televizyon evadakin am dizik seyirdikin işte am filmiki seyirdikin ama bare işte ki hin televizyon tınayı ki gündüzü uydu hin nahotu uda hamin ziki udu da aslında mar diziye kaydıkırın du taze şav xlosi swadame daspekin Jordi او خوش اتم فیلم کشوندن ادکم جوردی جازه تکم اتم تکم yani solite cazı filmi kuşinim Evroji dişteki okun ya hava ama wow hikaye mesela taze filmi ki derece kuşun burada hikaye Japon daspekir jinike av margu hoştu be. Derhenerê Ciwan Bedir Afşîn îsal yekem filma xwe ya dirêjmetraj bi navê Çûkên Dawî temam kiriye û niha filma wî di gelek festîwalên netewî û navnetewî de tê temaşekirin. Her wiha yekem filma wî ya metraj dirêj di Festîvala Stenbolê de di bêşa pêşbirka xelata mezin de cêdigire. Sifte me filmin reklam kışundun me havki piyasa nos kır ve çoğu kama dast filme dirêj kır İşte makta ve sar üniversite malum kime havi hay Krakosyan av derhanera dimenü senaryo şundu vi mu bkhina ay çitla gu ad khozim cover do şoğlum mjguar kam tav şoğlum hot ma sar oqli xo ki çizi ki me pergu ingone per tam kim çitil hoste ya var ma dışkı çeker ما كشنت سفت سيريو ما فيلم كشنت سيريو حاوكي هاي هيجون زكي مدهاوي بوش من تاريا مهاكي ما كشنت كخلوشو مشانا كرتاوي بكا شنو خود سكنيم يعني دهاريو روكاتم هنگونه ما işte داس بكر ما خلوش كر تشتي بريغرا مرة تازاي سامبولما برای او سوق da işte şimdi hotum bilatik xodgiri adkatem film taze filmimi verdem tavsiye dikene ve otuz ki primazına mero me hiç ne zonu ki hobu yani film ki derece bakışınım ingone bişinim Sambul'a bıgra az har mero işte film pardaki gırda mazında serkin ve otuz ki prigri mero taze işte Amar noskne ya. Mesela de gök tek hava bassa, tajadim bir ödülemadım bassa. Var tar ya. Her anızınım. Senaryo geldi. Senaryoyu okudum. Senaryo hat ber destê min xwen. Ji bo min gelek ecêb bû. Cara pêşî mirov dixwîne, hêviyeke mirov ji senaryo çêdibe. Sehneyan li dû hev rêz dike. Min digot temam ev bû. Wisa qewimî, paşê ew ê wisa be, tiştekî wiha biqewime filan. Lê yek ji wan jî li gor texmîna min derneket. Her carî ez şaş kirim. û wê demê li ser karakteran analîzeke cida lazim bû. Bi giştî min analîzek kir. Ez çûm hevdîtinê. Mamoste Bedir jî got di cih de ye. Wî çawa xwestibe min karakter wisa nîşan da û ez daxilî projeya wî bûm. Esas bi giştî çîrok wiha ye. Eger însan ji nav tebîetê derkeve piştî demekê tebîet wê çerxa xwe dîsa saz bike û bigerîne. Ji xwe em vê dizanin. Dema însan daxilî tebîetê dibe, biya min ji derve tê dikeve navê. Ji ber ku însan bi aqile ji mexlûqatên din zêdetir berheman jî hildiberîne. Vê taybetiya xwe jî hem bo qenciyê hem bo xirabiyê bikartîne. Rastiya roja îro wisa ye ku bo xirabiyê bikartîne. Bekir divê filmê de temsîlkarê însan e. Aqil û zanîna bo xirabiyê bikartîne û gund jî temsîlkarê tebîetê ye.
ji dervete û li gundî dimîne lê esas biyaniyeke ji tebîeta xwe hebûna xwe veqetiyaya hatiye di nav wê dorhêlê de binecih bûye û çerxa wê derê bi temamî xera kiriye û gava tebîet xwe temîr dike dibe hêzeke bêînsaf. Di dawiya fîlmê de bavê wî Bekir dibe datîne nav tebîetê. Esas ev kirina wî mirov dikare bêje ku dibe temîrkirina tebîetê. Li ser vê bingehê esas fîlmeke tebîetparêz e. İnşallah ew nebin çûkên dawîn. Min di gelek projeyan de cih girt. Di fîlman de, rêzefîlman de, lîstikên şanoya de lê bi rastî jî xebata li gel Mamoste Bedir Afşîn karek cuda bû. Hemû akter û aktrîs dibêjin lê ez ji dil vê eşkere dikim min xetayeke Bedir Afşîn nedît. Tenê qusirek wî heye ku dibêje em ê vê sehneyê cardin bikêşin. Heke tiştekî neacibîne cardin dikêşe. Nebû roja din dîsa dikêşe. Heke li gor plana wê demê dûbare çê nebe rojeke din dîsa û dîsa dikêşe. Helbet ev yekem fîlma wî ya dirêjmetraj bû. Min jî cara pêşî wek akterê sereke di fîlmekî de cih girt. Em pê hesiyane xetayên min jî hene yên wî jî. Lê înşallah bi awayekî rast û durust em ê wan xetayan tespît bikin û fersend çêbe em ê hewl bidin ku sere rast bikin. Lê bi rastî jî derhênerekî zehf serkeftiye. Çi çawa bixwaze gelek baş behsa wê dike. Meseleyeke gelek giring e ku derhêner li ger akter û aktrîsên xwe diyalogeke baş pêk bîne. Oyuncuyla diyalogda olması çok önemlidir. Ev film yekem derece filma Bedir bû. Gorî kurta filmên wî ev film hem gelekî baş jî bû. Min herî zêde dîmen fotografiya wî gelekî eciband. Zef sahneyên balkêş rindik hebûn. Film gelemperî baş bû tenê qusûrek gorî min qusûra wî herî zêde hin cîhan lîstikvaniya wan lîstikvanên wî hinekî xav mabû. Wekî din min gelekî eciban. Ez dizanim Bedir wek Kurdekî meletî dê filmên baş bikêşe, serkeftî bikêşe. Ev kes hêjgenc e, ji vî îşî de nû ye lê karên baş dike. Ji vî îşî beşer dike, vî îşî dizane. Xeynî em bêjin derhêneriya wî di vê filmê de çîrok jî balkêş bû. Yani rêzgirtinek li hember xwazayê heye û kesek heye, kurikek heye ku ji metropoltê wî gundî li hember xwazayê rêz nagire û gundî milletê herêmê ji bona xwazayê vî kesî ceza dikin. Çîrok jî gelekî balkêş bû. Ez wî pîroz dikim, serkeftinê dixwazim. Esas zimanê sînemayê zimanekî navnetewî ye. İlla ne giring e tu bi zimanê Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî, Fransî bikî. Ev mijara wî mijareka navnetewî ye. Yani mijarek gerdûnî ye. Kêşeya hawirdoriyê, paqijkirina hawirdoriyê, rêzgirtina li hember xwazayê ev li her qadên dunyayê, li her welatan problemên mezin in. Kêşeyên sereke ne. Baş e ku Bedir ev yek kiriye mijar ji xwe re. û encam baş e. Kesên li hember xwazayê rêz nagirin baş nîşande ye ku tê cezakirin. Yan ji destê mirovan yan ji destê xwazayê bixwe. Ji xwe wê jî nîşan dide çîrokê de. Yani bi min her çiqas Bedir xordekî Kurd ê meletiyê be li Bakurê Kurdistanê piranî mijareka navnetewî bi zimanê Tirkî kiriye. Xwaziya me Kurda ew tim bi Kurdî bin bike. Lîstikvanî ji Kurdî be, derhênerî her tişt bi Kurdî be lê ji ber ku mijar navnetewî ye ew qasî jî ne giring e bi kîjan zimanê bibe. Ji xwe çîrok bi xwe zimanekî navnetewî ye. Bedir Afşîn wek jiyana xwe ya şexsî di sînemeyê de jî du zimaniyê wek terzeke realîst nîşanî me dide. Tê zanîn ku Kurdên metropolan di nav nakokiya du zimaniyê de gelek caran ditenkişin. Jiyana Stenbolê bivêne bê zimanê Tirkî dike zimanê kar û kolanê. Zimanê Kurdî jî wek zimanê malê di nav dîwarên waroş û gettoyên bajêr de fetisî dimîne. Pir sêr dikim yani filmê derhenere Kurduwa sêr dikim yani hezme film ne filmekî xwe dirêj kişûnde ama kabim acîzane hene tiştekî bêwim bir sifte sinema bikin yani bir sifte film bikişînin. Ka film rind bû
که ماره چه خوازه ماره شاید کبه یعنی تمام تشتنی تأثیری ماریو یعنی و پلیتیک دوی و اکیدی دوی یا تمام اما و مسئله سفته ماره مسئله رندوک یعنی بره سری ماریو تمام ها و مسئله رندوک من نوکم چونکی تازه ماره دردی خوب قلم کیج دک ماره به ماکینه که دک گاستهجی ماره وقتی ماره دکم و اشته و ایشاجی استالقی خواه سفته و ماره دوری وکا ماره و سفته هوکا ایک کرنی یعنی پیش ما ایک و ایش رند کرنی ماره سیرکا او یعنی بمه او پر دارلیا هنگونه که چه دردی ما چه حکایت ما ماره یکشون زاته اما سفته و مسئله ماره رندوکا جبرکو باوی وی گلک جی فیلمین یلماز گونی حزد که زارکتیا خود بدیر افشین دکوی ناف جهانا سینمایا کردی. هرچی قاس پیشکتنا سینمایا کردی آوان سالین داوی وی کیف خوش بکیجی او بخواه میلداریا نشانداینا روشین جواکی بریا فیلمان وک خطره که لبر سینمایا ما قبول دکه. جبرکو بری پیاما خواه تشتاکو فیلم کید که فیلم چیروکاوی بخواه. بکیجان زمانی آنجی به پشتگیریا کیجان سازی بیچه کرن فرق ناکه. جبو بدیر آفشین پیناسه سینمایا کردی اوکو کرد فیلم خواه ین کردوار چکن. تازه سر فستیوالی که kimlik festival هایا ماره دزونه وی یعنی که چطور فیلمو دگریه چطور دکیه یک ماره خوزه ماری ورو ماره واکنی یعنی فیلم دکشینه yani teşekkürün de aslında çünkü avcı yani filmi bakışını یک دیجی کشینه yani filmi خود کشینه که یک ساعتی ببیزه او دو yani ama تازه که seyirci filmi ما سیر کر که هکر که هنگونه چو مال کاوالی خورگو یکی دیرگو کاوجی هات سیر کر که لی روزی بین و دای رنده çünkü در هنر و چوغه daha rahat film بکشینه زکی سری خدا daha rahat hem نویسکا هم بکشینه و دای رنده ama وای زوره چه زوره تازه ماریو فیلم کشون فیلم خلاص نوه هر یکی که فیلمی تا بالاوکا یا که بالاوکا چه زمانی بالاوکا واجی پر مهمه وارکنی که کاتن سر هف تم فستیوال ده ایده ده ترکی معقول دوه یعنی ادینای حاو کی دی زوره یعنی پارک هاوین که تشتی هاوین ده که ماریو فیلمی خو بالا کر که سال 5 سال نه کاتیه که انسان وقت سیر کر که لی روزی بین او پرنده که لی روزی ناوین یعنی کسی کتاب گکرین که فیلمی تا روزی ناوین اوه چوغه ته düşünmüş و چمی سونی من فیلم محاز نوکیه یعنی ماریا ناوی مهاکره ها بوا تازه شانو کبتایی وار بیم یعنی مهم فیلمی خوک شونده که هن لی روزی ناوین از 4 ساخوم چم لی روزی ناوین مچه نکر انسانی ما çünkü مه نکر و انسانی ما که کینه ونا بر ما هوکن بر فیلم ما حازوکن که اونا چطور دخوازنه من سعی ونا هم فیلمینه خوش چکن و هم مررنده işte و بمسته هم para دین ماریو هم جی انسانیت تهوده که فیلم تحز دکن